Koliko inzulinemija može da utiče na sterilitet? Moram reći danas da zaista postoji pomodarstvo. Danas niste uopšte u trendu ako još do sada niste uradili test opterećenja šećerom i inzulinemiju, a naročito niste u trendu ako imate, ne daj Bože, problem steriliteta pa to niste uradili. I apsolutno negde pokušavamo svi mi da ostanemo u medicini, da ne podlegnemo tom pomodarstvu, a da pacijenti koji su jako internet edukovani nas ne procene kao neupućene. Nije to glavna i broj jedan analiza koju jedan par koji ima problem sa neplodnošću treba da uradi. To je analiza koju treba da sprovede par, odnosno pacijentkinja, ukoliko to njen lekar savetuje. Zna se kojim pacijentkinjama se savetuje. To su pacijentkinje kod kojih postavljamo sumnju na osnovu nekih hormonskih parametra, na osnovu ultrazvučnog nalaza, na osnovu eventualno neurednih menstruacija, na osnovu viška kilograma, da postoji metabolijski sindrom. Ne može nikome da škodi da to uvede i da to uradi, a da li će profitirati u smislu lečenja neplodnosti, to je veliko pitanje. Velik broj pacijenata smatra da im vantelesna oplodnja nije uspela zato što je postojala inzulinska rezistencija. Ja ne želim da ih demantujem, prosto smatram da svaki benefit, svaka korekcija će biti bolja, će doprineti eventualno boljem ishodu vantelesne oplodnje, ali to je jedan od puno malih sitnih stvari, kockica koje mi danas rutinski radimo i ispitujemo.